در مهمونی ما همه بلوگرها جمع شدگی один из самых скандальных блогеров Рустам Ашуров, он популярен по такими пранками, как фойшаҳо, гӯшти хук ва дар хуҷанд бо дугонаи хуҷандӣ. Блогер Рустам Ашуров дар бача ҳар як блогер тикра гуфтаса каня Рустам Ашуров Рустамш кия? ором Микрофон агирон. гӯшти хук додаги чия гӯшти хук Амир Рустам. Рустам Ашуров Ягон одамои сӯзтар пайдо шуд. хали то бесен меҳмони хаб як дақиқа Амияи гӯшти хугу духтарора? духтаро се забон хат перевод кадаги шарманда кадаги о чува ягон гап дори ака Не гап надорем. Бахшиш мо чӣ накунем? не бахшиш не чизе гуфтаисти сус прямо гап за Ки? Чӣ бача буд номуд? худат мусулмони Рустам. брат Ки Рустам барномаи телевизиония ви там из интернета из айфона слушайте. Шумо я дақа Рустам барномаи телевизиония охи фарқиш чия гӯш кар дар ҳамун барнома одам хелидам мезанид ҳаминҷа ҳам хелидам тамом як секунд бес ака як секунд паспорт ман нишон ти мусулмонима ё ки не дар паспорт мусулмонӣ наменависанд гапои камероро ай видеот маълума ки худат не камероро накӯш гавза камероро бикишем Та бесмерди як хаве я секунда арсед хаб кне я секунда хаб кн сози дига саломатиёт сози ки мо Рустам ба сухан дода микрофона Рустам да хар додаги мардума гавза ака ки Рустам ки Сулаймон мардум ака номи чия бес ака як секунд бес чия ма умеда я дақабе инами мобанги я дақабе амуҷа ки Рустам я минути ки Сулаймон иё медуни чӣ хелиян иё инамиҷа дози барномаро тамошо мекунанд хона меранд камерошона гирон мекунанд ба хелидан мо ирӯз дар шоми душанбе будем ҳамхо барномаи безӣ буд уновия барандаи куш рост охи нигоҳ ки брат я тайдигаш қошош манижа вори инаятиш саша краска кагия омадай шумо мерен ам хелӣ мекунен моро брат нигоҳ ки мо нигоҳ ки зеваров аби хезрав хурмат то намекунад гӯш кун я видео кун ҳозир гир видеота гирон кун примо эфир кун гӯ ки шоми душанбе беҳтарин барномаи буро равтам гӯшка буром равум гӯшка дамобари мардум чӣ камероя кишем бикишем даму барномаотам мардума гапзанӣ намемонӣ ахмақ мекунӣ амаамҷа ахмақ кунӣ бача ма меҳмонии шумо омадаме меҳмонӣ мо омадем ду добр камтар ба одобона гап за ҳама провоцировать кади бес ака номи чия нои ман умед чӣ ба акай умед ҳамид надорад ду боршиду гӯшка худата ҳамун клоуни ози буромад гура ин қаданам чӣ хали клоу гап зада наметонӣ нем саҳна бро гӯшка инам ту тайми телефон шумо девунаи чие шумо бача гон стоп не чӣ хали гап задестай то гӯш ки ягон гап гуфтанӣ биши я секунд сару ранги я секунда шумо таша микрофон ты бисёр гап мезани хиёл мекунӣ профи ҳол я секунд хаб ку гаванид ки я секунд осия марда калон хаб ки овоз ба баландай дод мезанем барномаи телевизиония дар болои сул набро одоб дорид дар видео дам хе беодобӣ мекунӣ амҷа беодобӣ мекунӣ секунд олбес рустам ҷабиё ашшаво бора гӯш ку тура вабшешка кордор нестай бира бикаш микрофонша ӯ чӣ гуфтастай бароҷа худоёр чӣ хтармат ягон май биро ту вабше ай пуштики биёй чек каниҷа чӣ охрана надора биро ре бироҷа блогерон Рустам, все, tamam. Рустам инҷа биё, Рустам. Акчер, Бозоров. Я инҷа биё. Я Бозоров. Ака я бор монеша инҷа биё. Мо моне саҳна буро инҷа биё. Монеша саҳна буро инҷа буро. Як секунд. Все, стоп. Tamam. Ana akbese. Do'stoni aziz,
دوستان عزیز ما خطی همه شما شوخی کردیم ما خطی شدیم Брат! Ara ki mikrofona. Самый скандальный блогер. Ey Rustam canım. Koniste. Koniste. Tabrik. Правильно. Akın. Pardon brат. دوستان عزیز با آدمایی که پرنگ میکنن ما پرنگ میکنیم با آدمایی شوخی میکنن شوخی میکنیم با آدمایی که جدی گپ میزنیم Ya mikrofon. Rahmet kalın. Ya mikrofon. Бабшин, агар. Rustam. Marmat. Bu arkada ne? Это перезагрузка. место. Я полностью в эмоциях. Ассаламу алейкум, состояние хуб. Чмеган. Мы просто хлеб журналистический галзана метунум, культурный, а с фурсати муносиби истифода бурда. ما در یوتیوب یا برنامه دارم چاق گپوچپ یعنی چاق درباره گپوچپایی که بدن هستن و شاید که میشوند من میدونم که اینجا Прямой эфир. من میدونم که ستاره اشتگی که در درونشون پری گپ دارن پری علم دارن مثال اپای فیروزه شما میتونین любое время بیاید دلتون در برنامه ما خالی کنین بعد همین فیروزه بعد همینجا چیز مهمونای اومدگی من خیال میکنم که مهنت اترا قدر نمیکنم یک قرصکنی برای اینا کیمچ خیلی ازار همه در شروع روستا Şom молодец آفرین Rahmat. Barı